Izgleda moćno, zar ne? Ovaj kamionet je u suštini standardni D-Max sa klasičnom kabinom. Zahvaljujući mnoštvu dodatne opreme različitih specijalizovanih proizvođača koji je izrađuju za Isuzu kao i druga off-road vozila, ovaj pick-up je dobio opasniji izgled, mada i postao upotrebljiviji kada je reč o vožnji van uređenih puteva. Najvidljivija razlika u odnosu na serijski D-Max, ako se zanemari opšti izgled, jeste visina vozila. Ono je u odnosu na standardnu verziju povećana za još 2 inča. Naime, karoserija je dodatno podignuta za 5,8 cm, a cena lift kita, to jest kompletnog seta elemenata oslanjanja i amortizera, iznosi 1950 evra. U tu ukupnu visinu uračunati su krovni nosači, ali ne i cena, pa je za njih potrebno doplatiti 440 evra. Potom, visinu dodatno povećava masivni roll bar iza kabine za koji treba izdvojiti još 490 evra, a na njemu je dodatna galerija, to jest prostor za smeštanje stvari koja košta 750 evra i ona je najviša tačka na vozilu. Dužina vozila je takođe promenjena, budući da su skinuti serijski branici i postavljeni metalni u off-road stilu koji koštaju po 990 evra svaki, plus još adapter kuke za vuču 100 evra. Tu je još i prednji bull bar koji iznosi 650 evra. Nosač vitla i samo vitlo ne utiču na dužinu, ali povećavaju cenu dodatne opreme za 440, odnosno 990 evra. Pri tome, širina karoserije D-Max je ostala ista, ne računajući spoljašnje retrovizore. Međutim, treba imati u vidu da je zbog aluminijumskih naplataka, čija je cena 175 evra po komadu, odnosno specijalnih all-terrain PF Goodrich pneumatika, dimenzija 265-75-16, koji su na njima i koštaju 250 evra svaka, ukupno širina vozila povećana. Ove robustne gume, pored toga što su veoma efikasne u off-road avanturama, štite bočne pragove firme Overland, koja je i proizvođač većine do sada nabrojanih elemenata dodatne opreme, čija je cena 550 evra. Serijska i restilizovana verzija Isuzu D-Maxa inače ima novu masku napred i nove svetlosne grupe kao i branik, no to u ovom slučaju nije tako upadljivo budući da je napred na haubi deflektor vazduha, a tu su i oni bočni. A oni prednji i set ovih sa strane, iako koštaju po 150 evra, dosta odlače pažnju od ostalih detalja, mada značajno doprinose boljem izgledu. Ipak, LED svetlosne grupe koje u ovakvim zimskim uslovima vožnje, a pogotovo noću igraju značajnu ulogu, su nešto što se ne može ne zapaziti. Sve ukupno, računajući one napred, nazad sa strane, na galeriji i skroz gore, koštaju oko 1000 evra. U interijeru nema mnogo promjena u odnosu na prethodnu verziju. Instrument tabla je tek malo izmenjena, odnosno displej između analognog pokazivača broja obrtaja levo i brzine desno, a i plastika je malo kvalitetnija. Napred se sedi sasvim dobro, pozadi nešto manje komforno, pre svega zbog oblika karoserija. Iz čisto praktičnih razloga, jer ovo je zapravo radna mašina, na sedištima su preslake, a na podu gumene patosnice u obliku kardica. Ova dodatna investicija ima smisla ako zamislite situaciju u kojoj ste upravo upotrebili čeličnu sajlu kako biste se izvukli iz blata ili nekog drugog izvukli iz istog, pa potom ušli u vozilo. Isto tako i plastična obloga tovarnog dela ovog pick-upa koja košta 250 evra ima svoj smisao jer bilo koji teži predmet ili neki oštri koji nije najbolje učvršćen oštetit će bolje. Kutija za alat koja se može zaključati je takođe prilično praktična i elegantno rešenje za višak stvari koji zauzima mesto u kabini, a opet nije da slobodno stoji u otvorenom prtljažniku. Njena cena je 450 evra. U tehničkom smislu, najveći novitet kod restilizovane verzije Isuzu D-Maxa je novi četvorocilindarski turbodizel motor za primjene 1,9 litara sa maksimalnih 164 konjske snage. Maksimalni obrtni moment iznosi 360 Nm i postiže ga u rasponu između 2 i 2500 obrtaja. Ujedno, to je za sada jedini motor za pick-up vozila koji ne koristi AdBlue tečnost. Ima i manju masu u odnosu na prethodnika, tako da je povećana korisna nosivost vozila na 1010 kg, dok je vučna sila i dalje 3,5 tone. Na teškom terenu i u dubokom blatu i pored nešto manjeg obrtnog momenta, D-Max nema većih problema. Pogon sa zadnjih točkova na sva 4 moguće je prebaciti sve do brzine od 100 km/h putem rotacione komande smeštene uz ručicu šestostepenog manualnog menjača. Ukoliko situacija postane dramatičnija, potrebno je zaustaviti se, menjač ostaviti u neutralnom položaju i izabrati redukovani pogon, to jest 4 low, te svakako isključiti elektronsku kontrolu stabilnosti kao i elektronsku kontrolu trakcije. Za sve vreme vožnje po blatu i snegu za redukcijom nije bilo potrebe, a i prvi stepen prenosa je toliko kratak da kao da je sam po sebi redukovan i namenjen upravo izvlačenju. Uvek poželjan jeste i periskopski dovod vazduha ili snorkel, koji u ovom slučaju košta 390 evra, ali ste bar onda lišeni briga o dubini vodenih prepreka.
Ono što predstavlja prijatno iznenađenje jeste oslanjanje. Komfor sasvim dobar, tako da čak povremeni skokovi na izuzetno neravnom terenu manje neprijatno manifestuju se u kabini. Sa druge strane, i vožnja na asfaltu je relativno komforna, dok su naginjanja karoserije daleko manje. Restilizacija koju je Isuzu napravio donela je izvestan pomak, koji možda nije tako uočljiv na prvi pogled budući da se više odnosi na samu tehniku i novi motor. Međutim, japanski proizvođač je napravio i pomak po pitanju dodatne opreme, koja je sada značajno bogatija u odnosu na one prethodne pakete. Tako, na primjer, ovo vozilo sada dolazi sa serijskim sistemom asistencije prilikom polaska na uzbrdici, te elektronskom kontrolom brzine na nizbrdici. U svakom slučaju, ovako opremljen, robustni Isuzu D-Max malo koga može ostaviti ravnodušnim, ipak treba uzeti u obzir da je u odnosu na osnovnu verziju, za koju treba izdvojiti 24.700 evra, još polovina te sume uložena u dodatnu opremu. I ona ga realno čini još privlačnijim i naravno upotrebljivijim za sve one koji su spremni da se upuste u off-road avanture.